Amasan muntina umsupi ulanau ei ngai lu a hi channel subscribe hin bol ho zo se na bon chawin ka hin lim kinove tunin w buning wangkhu 1993 kuma thilso gimne atu naw tu sim anangai khom kinote w buning gam hi Tamenglong district nga ei mi khula adinga in tampian le ni la cha nin namun hi hinla bangsin te in tunin im hon headquarter mun le training center in ani tawve w buning khulegam ahin kidal ha dan chu hiti hi ahi hukim vel la ading chun w buning chu in tampian loi ahin in somget langa vel ahi in sun tabongin meithal nei ngan akihin thal kap thim ngan jong aki 1993 August le September hasung chun im hon khovel ho in hal le mitha ahin pan tawve ahin w buning khu achun hausa upa ho aki ho uvin i ho wang khusungdal han podo pote maithal inei zo siu hi golhang upa thal choi thei zo sen choi utin duty post pate chan si mutin e ho le e ho kibeng tu mote tin gamlugu hu na dingin panna sata in kanalaw vin hi khupa ma chun kem tu pi ta ka si movin hiti chun khusung chu kana viang tu move pa chom khat se chu e ho le ke ho kana ke viang tu movin hi lam tu zo si achun duty post pate chan ka si movin hiti chun pan kana law vin hi pate cha ka ki vian jing lai ovin hovela ei mi khu zo sin a khusung chi udal han kangpu pi lang zonin ahong ki tol do gam taw vin hi aji chu im hon in haluwa mi jang phebe pi athaw hi ta jin khuchen ding kuima kiniam gam lo hi tawve hang san ta le ki sung ta a ka pan ji un im hon ei mo dal lut ngam ta pove hi chun talu lo nga 5th Manipur Rifles ho chu im lamkai hon ama ho chu ahin mang chawvin khosung chu kada thana te diwin lungthim ahin pengun 5th MR ho chun thu ahin pitawve talu lo nga hungki tol lu tawvin boina tu leu chun ke hon ka vian zo lo diu a hi ji chun ke ho to na hung tawvin tin thu ahin la tawvin a hi khosung hausa upa chingthei hon ei zo mu a hi hewin 5th MR ho chu im hon aman cho a hi ji chun ananu pi povin hi ahin avial vela e hung ko sa pha nun ipi hile numai chapang tha do utin pasal chengin khusung pate chan venkit tawte atiwin ka ki tol tawin hi talu long ka thunun w buning khusung chu ki ven tupna ima om da poiti a het pha nun im hon azan zanin ani ki tolovin w buning khu chu inzo si main aga hal ngim sel tawin hi hitia inzo si aki hal phat chun pansat na ding ima om loji chun lungdon manin talu long achun khuthum w buning upar jampi chule talu long chu kamu omdan tawin hi habda khat vel jovin 5th MR hon thupi ahin nei kinun pasal chen kenglamin thenjang khu zon tawin Manipur state government in gari ahin sola nomei chapang ho ong po do diu hi tai hiji chun nang ho anachi ma sawin tin thupi ahin nei kit tawve hizong chun aching thei hausa upa ho anom kit povin ahin force a ahin no pha nun alona ji amlo din mun chu a hi tai aching thei upa mi segi vel chun gala numei chapang ho vel hitingin anom danun adang siwang chu nubleda lovin thengjang emi khula adinga nai pen chu zondin kaniki pet kit tawi lampi zong zot ngam lovin tuilang wadung pangpanga chun kaki tol tawve guhat in azun goladai thu pumin mi chu za chu khong ki tol tawve badung panga ko hong chu guzu uzi in songla gula wat tam to badung zong tui su zi in kapal ba thei kit pawve palna thei mon ko hol to pe on in ha langin mun khat palna thei kamu uvin guha zu zi in tuilang wadung chu tui asu in alenin ngong chan chan aphan a hi hichun upa lang hon go bombo asan uvin ke ho anyau lang dom si chu guchunga ai ki khai sa un ama hon aning lang tun atu uvin ke ho loi chu ai tha gal kai jiu vin hi ki khilale tuijin ai ro mangjing diu kanung gel le ti za nan kadimi chuin khu ong thim tan gonla phange ti tapoi mothim ji le thawmai ima ka nei lo ji uvin gammanga chun kamo to khuwa dan tawve jingka hong hi phanin ka ki pat do uvin thenjang khu chu thunkal nga lalle gilkil damcha thachol le
lungthim ki chol lo pumin nomei chapang ho I ati diwem tia ngai tu pumin ka ki tol pan kin un nilhang kai langin ana in ka ki net naw tianjang khu chu ka ko thung tawin a hi humi ten ngai lut na le khutu na nei ta puma ne la cha iza kai bulhing set puma eina gal ro chu tha chol le gimna chu all hut jing in a hi nago ho gam sung hin ki zot hi ji chun hoila ya eina man tangun ei lo diwem ti a hi ji chun tha chol jong a ki be he jing in a hin ipi hi le damta a kalhun theu chu pathin zal hi zin pathin thangba in han chuin ka hin dal ha ho numei chapong ho ding khan khu gel nan lungthim gan thei ta in jingka ni ha lam he palovin hoina kap le mau pumin o thong livin tauna kamang jiwin a hi haptani lam ahung hitan thusu ipi dem tia lungthim ki chat na le dip dam puma ko jing layon thusu za ding le ata hidinga jong dei lo pasal chapang ho chu anu ho anglaya konin alui la pion ama sangta win hutu na be hil le happy na bein chamchan alol a tanun a khut la keng atan uve chuzovin chapang ho chu chunglanga aleun ahong hi su ting cha anado pi ki jiuve hiti chon pasal chapang cheng chunga chun khanse ta in anu ti ho masangin gemnei ta in mi som la segi chu anathat tawin a hi chutabanga gilo ta a achon pha nun nunga ho le nupi ho chun chapang ho hu do na dingin naga spe ho chu akidal pi ovin akichu pi jingun thal choi hi ji un anhu hing jodi povin hi lungdong le su na ding vai mo nomei chapang ho kaule mau ogin chu aki thong jing ta na hi pha chom khat jovin alungu ahong liam do in ama ho hin thei chi dingin adon chi uwa amo azam chi jing tawin hi hoilang ti umlo abodon chi a azam uvin mul sang ta ata akian dan jong seiji umlo kol chunga chun nu naw chapang ho chu anakal do jing ovin hi pasal lim gi ho kal do na dinga jong ta san umlo hi jong le kichat man chun anakal do ovin gammang thimpi la chun I am ho kichat nan ani ki selove nomei chapang ho chu mi jani le somnga apat da thumvel hiding in kaying chan hi nomei chapang ho chu buningam ale thun kin ovin changmin lai hi ji chun lo jawa chun changvui ho asi un chapong ho chu ani sauve hiti chun gamang nuya chun aki selovin mei ti ding jong mei khu akuna aum naw chu nago hon he deu ki cha ji in ne la cha im cha jong ati ngai tu thei pove hapta khat jovin manipur government in nomei chapang jam che ho pu do ding chun gari phebe ble spei ahin sol tawve hiti chun huya au mojong ki hello ho chu agamo holovin ako jong leo a o uchu nago ho o inbo azawin azam kam thache che jatawin a hi hitabong a hi ji chun akida ha upa phe ho chu agalam kayun ke ho ka hi uve tia amin chi u asei pha nu chun ahin ta sanun aban abanin gammang la akun chun ahin hol khom pan tawin a hi nikhat tabong aki hol kim zo pha nun upa ho chun akil ho uvin buina ima tapon te tin hiti chun ahin puido tawin a hi thianjang langa ananga ajing pa te hole pasal cheng chun ahung thun diu kiniam ta le nga lalpuma neki jing chu nilham kailamin govajang ahin phawin gari ho ahin khamuwa kaki motu chu o iti lainan hitam iti thu ha itam athu ha na lom lome kaden kalemau ogin chu asei ji bein asu kitan chate hungjaw tha talo minute hole pate pasal chingin kaza uchun kom nalam chaw jong ki halloween pa chom khat set chu kanale lilun nan kamang ovin hi somai ki kimloba nuti akuna naute ka hindar tawe ti ocheng chu tu ni chanin kanapur sunga aging jing na laijin hi heti chun kalamau ogin pumin kong ki tolovin kampu peace der hislang kahin zon tawe ke ho atam zo chu spormeina a phachum khat adingin refugee kema ei umsa ovin in thei thein kazut na thei chi o ka ki holovin gan thei te in hin khu kanamang tawin hi kanu in boy nanaw ka hin dal hatai atia ei koya aka a mithlunga ka je koilai ta uchun kanaw pa phukala te ding hi tin kaniki ti min hi phasot pi
kanau pa phula dingin kana kal sungin ahin pakai zalin tun ha sata hi zongle pathenin phula akeikin ahi ati bangin ama a ka koin ngaidam dingin ka gigel han ahin ka gyal do si le mihim hi nan kapun ji le na lai ye jesu minin ka ngaidamin tun pakai la chana tongin pastor jong ka hitai gulte ho tuni ni hu a thusin iseo hi chan chahin tin mihim hin zala isei hil isei wal ho pathian minin ngai da mo hite thusim apana pan achei chan hin ngai zo si na bon chaw chunga ki pa thu ka hin se ye na bon chawin umno